Kajing penba pajba jong kakur marweng. Kakur marweng katlong ya kador barkur ha karpenru tarik April. Arti arpusan hamoyang unit ha kapor katway baji mestap ka registration kan sedang nadu kapor kendai baji. Kejakaban penlong jing yalang kan long ha kajaka jong kakur kabalatip pajba kum kadom marweng. Kabalong ru kajaka kabaitenap ha badbun ki pajba na keleng ki jaka ki bawan pekai ya kaji tenat yo katne ka jaka. Ha kane ka jingalang nginyo ban ya plu jimut ya ki kam ki badon kam jong kakur. Kin donru ki jing kren na ki riurang ba jong kakur. Kumta la kot la wer ya baro ki kur marweng ki badon ha keleng saudong jong kajala basya baru ban yawan sya katay kador barkur jong kakur marweng. Knang bangin ya itu itau kum ki parakur bad ban yoru ya kajing tip ke badon kam jong kakur. So baha ban yawan knang hakatay kajingalang jong kakur knang ba kum kakur ninla ban yach saprang ha ki babun ki liang nang na kmat. Kublai sibun Mr. MK Marweng Secretary Kur Marweng. Phone number Pran Nyau Sau Nyau Kendai Prai Wailai. Kublai Sibun.